Mbak Yanti gitu loh. Mas Yan, thank you Mas Yan. Mas Yan belum dikali 2 Mas. Sabar sih Mas. Ayo, lapor aku. Aduh, aku membeku. Ya Allah Kak, tak kira Rahel V-nya. Siapa gue Rahel V-nya? Oh, kalah cium tembok, oke. Yo, kalah cium tembok, oke. Kurang ada tembok, gede kono kok. Yo gedek ndah. Ayo guys. Ayo guys, jangan biarkan aku mencium tembok guys. Sing. Kali 5 teman-teman, ayo ngapain? Itu kan tembok ikan. Ayo guys. Apa nih di muka? Kali 5 bos, ayo Pak, kali 5 Pak. Suaranya kayak Yanto. Guys. Super to, karena 2 menit itu super. Toples to apa kono gak ono to, calo kono. Dua guys. Orang menjual tinggi. Pak Pambus. Udah putih. Mbak Mukir. Terima kasih. Pak, kali 2 Pak. Cek aku ini kok. Ayo Pak. 2 Papa wi. Iyalah. Thank you Pak. Terima kasih Papa. Ayo bilang terima kasih Papa anak-anak. Terima kasih Papa. Kita harus mengalahkan Mas Embus biar dia mencium itu gedeknya itu berdu. Dikudak cah pecah. Mama thank you Bapak Deci. Juga cah. Kaca Siti lo ya, ojo sampai dikudak. Ngambung gede iki aku. Piye ki kok ora mlaku ki? Londi Anggun. Yanti balas dendam kayak gini terus yo. Ya Joko ki step aja. Kono gutak ki. Allah, sudah ngambung gede iki. Joko ki. Ya awas, ditembahi. Ya kalau ditembahi, awas. Ngambung gede. Silakan Mas Embus untuk mencium tembok. Ayo, penglima 1, 2, ayo 5. 2 siji loro. Kagetok lah 1, 2, 4, 5. Aduh. Orang kabeh aku. Terima kasih Papa. Mas apa nih mengaku lali. Pokoknya sing ngaki pesembar Papa.
Mas. Harun Najwa, terima kasih bos-bosku. Gue pergi tak pernah malu. Reso. Papa angker kene ya hancur ambek Mbak Harun Najwa. Ayo, masuk kalah nih kok, temu kosong dah. Papa. Apa sembus ya? Japani ben menang. Tok produk kadal kesit lho, Japani. Tap yo, tap. Ayo saya dinner SM kok, tap itu. Ayo. Yang lepas nyanyi kok. Yo mosok. Jempol racing ya. Ayo kalau menang nih lho, ben iku lho. Bayang tinggi lho, ben. Ngomong gede. Apa coba Bang? Apa Mas Reneng guys? Ya tuh kan diganggu. Ayo. Nanti kok sepi. Ini Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan biarkan mimpi disupport. Terima kasih Mas Aang. Anang tuh Mas Anang. Wes ayo kok pendah kono. Bilang dulu. Ngomong lu. Kono kok wis sangat tos. Kalah Kevin gue dicukup mesti gue bi. Lagu nih garai wong taburan yo, lagu PS juga. Ayo Mas Lexi. Mas Lexi kok ngalir Rono? Oh tinggal nomor sana ini gitu. Gimana? Ayo Mas Lexi. M Wahyu. Harun Najwa yang di mangong. Bapakmu mau wadus. Masa atus? Terus ngatus yang menes dulu kok. Menang terus tuh. Alah. Gus cukur sih bagus. Orang promosi saya. Ayo lo Gi, ngambung tembok lo Gi. Kar sampeyan cariin. Aku yo. Dujono kok iso. Neng Diki. Podonan. Ayo wes lonon wae guys. Papai wis habis wae kok balik. Alah. Kembalilah Pak. Mbak Harun Najwa. Gus, piye rambutku? Rambutnya anu. Ya rambutku tuh dari wae potong. Besok tak potong. Kong rambut piye le Rosmai. Papa saya atur bekakas apa sih dicol. Aja. Jebolu greting Gus. Lah ya wis ra apa-apa. Tap orang saya trik sak em lo yo. Karim.
apa? Nyambung kowe. Bercanda. Ngambung apa? Saya seneng wis. Iya, Mang. Saya menantang dulu. Aku nak mempertahankan minggu 3 kali dicukup embus. Mau. Ngambung kelek, ngambung kelek. Aisyah. Iso. Iso biar. Ayo, kok iso piye gitu? Ya Allah. Kamu dah. 15. Siji. Loro. Lagi loro. Telu. 4. 5. Belum. Bareng diam. Trop yo lah yo. Wes 1 M bus. Wes 1 gile. Win 1 atau WW 1 Mang. Itu baterai Rajaya kok. Oh. Bang, wes we ya. Wes bapak los ya. Alah jaluk mangan tanggone. Wani to ra jaluk mangan tanggone. Enggak. Enggak wani. Ana to. Iso. Mbak, pasirku kurang dikirim bus. Pokoknya saya repot, Mbak. Iki su. Ono lho wis 400. Kalah mangan ning pom iya lek iso. Ora ono pom ning kene nggon kurang ning pom. Ku yo ora ana odo. Wah kuwi pelosok pol jaten kok iso golek pom ning pom. Ulang. Bangkon SBS, yo tak peyang kok. Yo nanti ya sembuh kok iso. Estes kantil kon mangkul. Mbak, bus itu kon ngirim foto, makanya repot ngeter aku nyanyi. Kon di pasir sing mbah aku kok pegel aku. Kali 3, guys. Guys, tapi Ngirim malah. Kuwi ngono kok kon ngirim lho. Eman-eman tembok lah iya. mana-mana boy. Segone kacar. Tata. Alah orang pengirim segone kacar tuh tata. Sastra sengyu. Orang ngajuan ini mau. Pas mangan kuwi sing dikirim. Segone kacar kabeh. Bisa stop iki. Kalah bongkar gapurone sapa? Ora ono gapurone kene. Gapura dihaji Mas. Bodol aku. 1 M yo, matur suwun 1 M TKP. Ngeri, ngeri gue emang 450. Sesuai desa M. Dan dia menang tap-tap Tanjung iyo. Yang penting menang. Kalau berdangkap Kampret kuwi lho, yo. Kampret. ini di mau kok kayaknya sing ngekip bisa.
baca. Gerhana bulan ki sapa lagi? Oh, ngambil kok luar. Romantis sih, ya aku ben rawat dine duet. Ini kan wis biasa kok tadi. Nah, aku ngerayah. Sing kalah adus. Terima kasih tap 1M. Jos. Jos, mantap jos. Ngomong karena kangen rasa ngeplak yang mana. Papa. Mau papae aduh. 33,1 follower yo. Terima kasih semuanya. Kono saya beli pambesan Pak. Nanti ini sih belum kita pilih sentek i. 40 detik. Papar ale melok. Oh. Aku cuma ngembung tembok Pak. Papa letep aku yang cuma ngawur. Kakasih wis payu double. 1,5M. Masa ndire ora ono 1,1M kok. Aku kalah kok ora 13 menit, 13 detik. Alah yo kalah iki. Polo-polo. Duh, ya mamlak kamu melok ngono kuwi to. Pause metu guys, tepuk tangan. Papa terima kasih. Pause ucul. Terima kasih. Aku dikai pause. Hah? Aku dikai pause. Aku ora ono pausa. Dikai pause tuh, pause. Silakan mencium tembok gedung. Apa makasih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, yeay. Ajari dikit paus cair Pak, padahal paus itu nek dicairno duwe 150 yo. Duwe 150.000 lho. Papa tapi terima kasih ya, Pak. Oleh paus. Paus itu nek dicairno tapi paus nek dicairno iku oleh 150.000-an. Awal yo, aku sowan tepol ya. Papa, makasih Papa. Semoga rezekinya tambah banyak, Pak. Ngawur 4 juta aku mbak crossing tapi. Ayo, sudah dicium tembaknya pinter. Pak mau aku sih. Gimana aku dinya jari Papa adus.